clear tu le ngai thatu te zirtop ni chibai le vekule tun truma chun ni zan inkhe result lama trembul kan tran anga tin football thuleng te po ngai thak tur aum le nual bok chung te chu thlira ngai thak hona nei chhole ndonang o ni zang khan English Premier League game poi mo tak khel ania club lian pahni Arsenal le Liverpool te in matchhanin team pahni te hi anin ne to ka golud lovin Emirates Stadium a hian an trin inkhel borok tang zeta hian Arsenal hian goal shot tum riat an neya Liverpool hian goal shot tum sari nei ve bokin in nordeu pupup goal shot tam kan han tiang chi kha chu ani lem lova train khata chun aboring lam hret po ani theyang soita gang khanin train khata chun aboring lek leka chan chu goal shot atam lo hle minute som pariat na bukayo saka chuan box ponding lam atang goal shot an neya alisanatan la omlutuk ani chia lo ane minute somni pasarina saliba pek pa sual chu anlama alu tew khop maya David Raya chandan sakman shramin ball perlet hi corner Bradley chonggola apeta David Raya tan dan man ngai na to lo ma se goal kham apet per la maya Arsenal team tan avan nei thlak leyang minute somthum parukna Declan Rice ball pek atrangin Leandro Trossard chon hun tha ani vele maseni pohen Alisson Becker chu apal tlang zo talo ani first half un top ma 7 minutes somni palina dinglam sir tanga timbara borong cross so Declan Rice on velam kila atau phei mase Alisson chon adan sak man le tho ani second half tier na ma hian laum te soitur atam lo khop maya team pani te anin hlau ton le minute som sari pasari na Dominic Soboslai chon McAllister siam sak atrain hun tha ane le mase goalkeeper chu apal tlang zo talo ane minute somriat pahni na Soboslai bok hian box pon deu shat train free kick apeta dinglam kila lut te view ma se over chia ane hun pek bel minute som ko pakhat na dinglam atanga Saliba borong cross chu Jesus son dinglam kila atau Alisson bokin aloman le chat mai minute som ko pakhat na vekhian velam sera Martinelli chong corner Bradley moi taka abum no yin box pon shot triangle shot aneya Alisson Becker bokhian adan sakle hun top ma 7 minute som ko pasari na noni madwe ke corner pet so Gabriel son atawa goal mauta atawlaudle chia bok hun top zui ngalin team pahni te point khata anlung oi angai zuita ane tiyan table tharbera Arsenal hi khel somni pakhata point somni pakwanen ma an hroi zui zela an hnuai om city a in point ria ta fal theina hun tha an nei an bo pel ta ane Liverpool hi point somthum panga nen palina om zui zelen an game khel nung pathuma draw result an nei ta vek ane Super Copa de España Spanish Super Cup lama lut vele ta ila nizana semi-final in khel munam taka Madrid derby Real Madrid avanei zoka trangin anking pui Atletico Madrid chu goal ni goal khatin an ne he in khela hin Atletico Madrid hen game an thunun tluan zaka goal shot phaija tum som ni pakhat te meu mai nein Real Madrid hen goal shot tum riat chau an neya ball possession Atletico Madrid chung nung zokin ale lama han clear chon aning khel tok angreng phian mai soita kang khan Spanish Super Cup hi Saudi Arabia rama khel aniya King Abdullah Sports City Jeddah Stadium a khel ni hian goal alut ma hle in khelan tran 13 minute ni naleka Uruguay international midfielder Federico Valverde chan moizet mai hian Real Madrid tan ma an hruina goal akhunga heiba goal dang lubel lok lovin second half an run 13 minutes somnga pangana Federico Valverde ball pek thazet so Brazil forward Rodrigo chan gola achantira Sydney fain ma an hruai zuita ane golalu nu reilote a Atletico Madrid hian an sipur sud vele ngal mai hian Alexander Sørloth chon minute somnga pariat na Simone siamsak atangin an sipur aron su thren hemi nu hian team pani te in Norton amu noma Atletico Madrid hian an sipur an su teu thrin le minute somriat pakhat na Arda Güler chan Vinicius Junior chu aron thlaka Vini hian boina te po asiam le ro peka
in khela zo nuwa Alonso ain soi fia te po angai le ane vini hi aboi thak ri ang reng view mai hei bak thil thleng danglam om zui talova Real Madrid awa Mizo ka trangin final anin pet kai zui ta ane final hi tun thani som pakhat zan lai pel dar som pahni le chan via nei ani do na clear tu tena kan mu cha ke mem kan mu do na El Clasico final ahin kan mu don ane Barcelona le Real Madrid ten champion zok ni anin chuang heng bak en ni zan lama in khel danga trophy test champion kan ti French Super Cup final a Paris Saint-Germain awa Mizo ka antranga an king pe Marcel chu penalty pe ta ne hin atum som palinan champion no moi an choi ni zana in khel munum taka hian team pahni ten in khel munum tak an chhap chuaka Jaber Al Hamad International Stadium ardeya in khel munum taka hian team pahni ten goal shot tum som pali ve an neya in khel a munum le goal shot om chhodeu pop tinane chu in khel pum pui thlira team pahni te an in khel to khop maya Paris Saint-Germain ero an chung nung deuh hret kan ti thayang chu in khel boruak trangzet a hen goal kan mu ma khop maya in khel an tran chautin minute som pathum na le ka vitin ha siam sak atangin Ballon d'Or le the best FIFA award dong lim Osman Dembele chonma an hroina goal ron khungin a team hi ma a hroi pui zuita ane hemi nueng goal dang alubel lok lava first half apo goal dang lubel zuita lavin second half minute som sari parukna Paris Saint-Germain hen penalty an choi penalty hi Marcel tan Mason Greenwood chon gola achan tira season kalmeka ache that chun zamin a team hi an sipur asut puita ane Marcel team hian nor zui selin hun top ma hret minute somriat pasarina ma an hruai ta thut mai William Pacho chon an lama atilut pala Marcel team lam hian be seilo takin ma an hruai he goal hi an chak pui tlang teu khop maya ma se hun pek bel minute som ko panga na hun top rol deuh thoin Bradley Barcola siam sak ateng Goncalo Ramos suan an sipur aron sud ve leya hun top zui ngal tamain penalty ma achak zok zon ane penalty pe ta hian Marcel team an van doi khop mai penalty hi trum thum petin mi pakhat Murillo chawin a pet goal la Hamed Traore le Met O'Reilly ten penalty hi pet goal lavin Paris Saint-Germain lama Goncalo Ramos Vitinha Nuno Mendes le Desardo ten an pet lut vek thonga goalie goal khatat ne na changin atum som palinan champion no moi an choya trophy des champion ngunber an ni na po an so nge chunzom ta zel ane Italian Serie A lama ero mashroi tu Inter Milan umbertu kanti AC Milan ero antol thlule tange nge ya mikhwal team Genoa nen goal khat ve in pehin anin ne tok AC Milan hi chakse chon Inter Milan nen aninkar hi point khat chau ani theido na masen hun thane an bo pel in khel pum pui thlerai ro game an ngam khop maya goal shot phaitru sum somni pariat te meu mai nei hian Genoa lam heng goal shot rum nga chau an nei ya an ngam lo hle ma se AC Milan hi awa Mizo ka antrang kan ti thayang chu achan chu he in khelan Genoa tan minute somni pariat na Lorenzo Colombo chanma an hruaina goal a khunga goal ven na thok chun zom nga lin an goal ven konga po hian an ti tha hle minute som ko pahni na Rafael Leo chon AC Milan tan an sipur asu thei chawa goal shot nga viewete lo chon hun thra an nei an hmang tangkai lo thin le hun top rol deuh thoin Genoa lam hian penalty an la hlo chuak ta zuya ma se AC Milan va nei na kal tuang ta thungin Stanciu chan penalty hi pet goal lo hlau maya Milan team an va nei hle goal dang lubel zui talavin point khata an lung oi angai ta ane tihian table tharbera AC Milan hi point som thum pakua nen pahni na anom zui se la mashroi tu chu an hlat to hle mashroi tu Inter Milan chu point humla yin an phak ta lo ane Genoa team lam ero point som paruk nen som pasarina anom zui se la tlalo tura an beina konga point khat an hlo chuhi apoimo hle thong Inke result lam chukal san taila football thulenga lut chhodonang o tuntrum chu abul tran nan Premier League Manager of the Month nominee December thate anron tarlan hi in puang photila December tha coach traber ni theitur hianin Mikel Arteta
Unai Emery Daniel Fark mai ba ka Pep Guardiola te chu chop chua an ni kan lo sei to angkhanin October le November thla player of the month an thlan te an team kai hruaiten an ban ve towa tun din muna hian manager of the month an thlan tur hi aing mo zong tak chuanin nui atiza ang reng khop maya tui mober hian choi moi nei dong ta se an ban le maya ngem mai ro chu tun din muna alandana ero coach pathum kan hanti Arteta Unai Emery le Pep Guardiola tero an din mun ahim vieva Daniel Fark he a team akai hroi that to lo chuan ban tok thut theidin muna ading ve angem le Spanish Super Cup semi-final Barcelona 9 Athletic Club Bilbao an sop trum khan Lamine Yamal chu ben cha da ania hemi chungsang hian an zo na chu Hansi Flick chon ron changin Lamine Yamal ne kanin kara thalo om lova thu dik tok lo inward dar train hi a thalo le inkhel ma khan Lamine Yamal hian apum lama har sadna atoka chu wanga first 11 ada ngam lo mai chau kan ni ani na taka chuan kha game a khan minute som ko chung khel turin a fit tok lova chu wang chawa first 11 chang lo chu ni ti hin asoi Gary Neville point thu tharon nei vele ta hin United coach thar tur chungchanga angai dan chu aron soi vele ta Gary Neville chan tun din muna hian United team en goal tur hianin Michael Carrick le Ole Gunnar Solskjaer te soizom anni me ka ani na taka chon athad lo na po lem lo ve han en ta ula Ole Gunnar Solskjaer te Darren Fletcher mai ba ka Michael Carrick te hian he team hi an hret chiang ma he team mangai tu te anni ti kan chiang ani Ryan Giggs te po kha ta se thowa he team mangai tu tak te anni wangin he team po hi an hret chiang hle ani Ruud van Nistelrooy te po han soizom don ta ila a tho ani a chan chu he team mangai tu te anni ya thatna tur bak du an nei lo ani keima ngaya chun atu po hi caretaker ron ni don se poi katilo tin Gary Neville chun asoi ve tlat mai Cristiano Ronaldo point thu thar ron nei vele ta hin football zin kong atop phuna coaching no chil atum no thu alo sei to nu hin United team chu engtika emot chuan lei atum thu asoi khau mai Ronaldo chuan United nei tu ni hi ka thil tum chu ani do na he team hian siam that an ngai hle kalano panga ka ti turang chi te chu ti ka tum chho zel don ani ka thu soi hi lo ngai toin lo chin sia ula club lian tak chu engtika mo chang kala lei nge yang United team po hi anni mai thaitin Ronaldo chuan asoi Liverpool lampoin mithar singnu tur an nei don ti achiang ta nizan lama khan under 17 World Cup khel zo ta ka Senegal team tana chetha mai more enjoy chu an singnu tur thu an ti chiang ta nizan lama khan Liverpool hian an singnu tur thu ti chiang ta hin tuna tang rei lote an singnu do ni hin Fabrizio Romano chun atar lang Liverpool hian more enjoy ba ka hian ifane enjuke chu ansenglu tur thu anlo ti chiang towa transfer kongka in hong me ka player no panglam senglu antum nol don a ang hle Lionel Messi an tun nai interview anaya athu seite chu angai nom chho zel maya tun naya an interview na asoi pakhathi dale donang o Lionel Messi chuan lam hi ka chem kalna anilem lova chu ba ka kathiam lo reng ani amai ro chu lam te hi thiam dan kong pakhat chu awma chu alcohol kan hanti ang chi zu te hi anne hetiang lampang chi ka in hi chuanin ka ti vele mai thei zel anne zu hi tam takin du lo ma se ke chuan ka ngai na a hemi wang chau hen midang zinga po lamte tlema hanti ve deuh hal ang chi te po ka ti ve thei pha ani ti hin Lionel Messi chuan asoi zu kan fak na lampang ani love team token atarlen danin magai point to thar aron neya season kalmek atop huna Palace team achwa san don chuan La Liga lampan atum ni hin an soi vele tatlat maya amadu to English Premier League club Liverpool le Arsenal tan chun hei hi thulo mom lo ani arinom magai hian ni zana khan team token atarlen dan chun tuna aswang tu na chuan Barcelona emo Real Madrid pan chu alien ber ni hin antar langa atoi ma zok hen an senglu thei turangai ane City lam point thu thar ron nei vele ta yin
Roma right back Wesley Franca chu an sengnu theidon yin alang chhota Tottenham Hotspur le Newcastle United te point du vioma se City team hi an khan ber ni yin an soi Franca hi season kalmeka a che thakop maya hemi wang hen club third yan zok azom thuai turangai ane Vinicius Junior le Chelsea te soizom chungchanga Fabrizio Romano point thu thar aron neya Vini le Chelsea te hin inbiak na an nei lo thu le Real Madrid team a Vini hian khel zui zel adu thu a soizok ni hin atar lang chuti rolin ni zan lama Spanish Super Cup lama Vini hi an thla ka alung oi lo le hle nge ane hemi wang hianin Real Madrid a hin atatum lo chho turangai ani zela a chua thut ero arinom Chelsea nen ero inbiak na anlan nei lo thu asuita ane Lekipen Newsin atarlan danin Manchester United point thu thar an neya antar hnung lam thuam chak antum na konga El Chadai le Bisaibu chu sengnu antum thu puan aniya RB Leipzig defender sengnu tur hianin sum the chhuanwal anin huam thu an soi Basiabu hi tun din hmuna Lyon le Leverkusen mai ba ka Monaco te point sengnu antum ve me ka United team hian sengnu antum don ta ane aming hi soi thale taila amak khop mai El Chadai le Basiabu adikang chumo Ruben Amorim point thu thar aron neya Benfica team nen seizom anile tatlat mai Benfica hi season kalmeka che chhelu tuklo ma se anchunga team pathum lai an omme ka Mourinho wan hnoya che chhelu tuklo ma se Mourinho hi an ban thut te po arinom niin an soile to Portuguese league lama hnu ma nei thra mai Amorim United in an ban ta chi boka Benfica team nen thuk takin soizom an ni zuita ane Mourinho thakin Amorim hian club thar en kultur anei thuai turangai ane Manchester United legend yok point thu thar aron neya Lionel Messi chu World Cup a inlan le tura adu thu asoi dayok chuan han enta ula Lionel Messi football zin kong hi aro pui emema anram tan hian athaber ni to don lem lo ma se he team hian ani hi anlama mo ane World Cup khelle huna chuna kumte po alo upale sot anga ma se an team tan mi tangkai anile nge yang player no pangzok te tan enton tur ani do na awom shrim khan chonat le phurna an nei don ani chu wang chun he team hian Messi ko le hi an mamoin ka hria ti hin asoi Ben Chilwell point Chelsea coach Rosenior chungchanga thuthar aron neya Ben Chilwell chon a team hlui Chelsea team coach Rosenior chu fak hle hin Strasbourg ka kanin kol lai khan ani hi aro pui emema coach ton hriat nei tam tak ni lem lo ma se he team hi akai hroi thange hin ke chuan karing a thatok emema arial ru afimin a thatok emem bok Chelsea team a hian a thado na mitam takin rin na ngat ngam lo ma se an rin na ngam lo hi thatakin achang let nge hin karing ti hin Ben Chilwell chuan asoi Michael Owen point thu thar aron neya United team in Ruben Amorim an ban chu Kobe Mainu tan alomom hle a arin thu asoi ve khau mai Michael Owen chuan Kobe Mainu hi khovela player thaber te zing mi chu ani theido na ma se Morima hnoi ero ube ani thong tundin muna United in ani hi an ban ta alom ber tur chu Kobe Mainu hi ane khovela football piang to zing alom ber chu tundin muna Kobe Mainu hi ani nge yang United in Amorim an ban hi chu Kobe Mainu tan chuanin thillo mombik ani ti hin asoi zui bok City chuasana Napoli panta che chelem lo tak ma se hniam wanga chol chho deuh reng mai Kevin De Bruyne po Napoli lam chan chotir an phal thu an soi vele tatlat maya hliam wang khel theilo kol reng ai chuanin chotir an poi ti talo ane hei hi achan ber chu hlo atam reu ang reng sia a khel ngai meu lo thung hei hi Napoli club ho tu telam hian an hrethiam theilo ni hin alanga ama du tu telaka anin hon tur thu an soi chiang zuita ane Arsenal lam point ni jang khan thu thar nei vele ta hin Blackburn Rovers atoin Igor Taijon che senglu antum ngei thu an puang chiang ta ha England under 18 forward senglu tur hian amana po pau million pakhat chu an the chotak thu an puanga Blackburn nam hian chan let na an la pelo thong ane an dil nama sai Blackburn hian an lo nol to wa
Arsenal team hian beidon ne ro antum lo hle Arsenal lam ve khen ni sang khan thu thar dang ron nei vele ta hian American role tharma bak eng tak nei tuna Corinthians team tana inland mek Breno Biden chu sengnu antum thu puan ania kumsom ni mi sengnu tur hian ama du tu Manchester United chu makhal antum thu puan ani tundin mona Breno Biden a hlut na hi Euro makta doi somthum ve lai ni turangai ania Arsenal team hian an the chu ngam chuan an sengnu thei mai arinom Chelsea lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta hian club lian dang tena sengnu tuma an hel mek Antonio Rudiger chu senglet antum ngei thu an puanga tun thla chung hian ani hi sengnu antum don ani Chelsea team tana loin lan to Real Madrid apan hnuat che chelo tak mai Antonio Rudiger hi Real lam hian contract har zepui antum to lem lova hemi wang hin achu arinom tun hnai luka khan Real Madrid training nung bera po ain lan lova chu adu wang ni te point media te chun antar lang ani tun din hmuna Antonio Rudiger hi Chelsea mai ba ka Paris Saint-Germain le Al Nassr te point sengnu tumin an hel ve mek ane a hlut na hi Euro mak da doi som ven ni turangai ani thong Liverpool lampoin ni jang khan thu thar mak dak mai an ron nei vele ta England national team tana loin lan to Jamaica team tana in lan ta thungkum somni palia upa Mason Greenwood chu sengnu antum thu puan ania transfer kongka in khar ma nge yen ani hi sengnu an poiti lo thu an soi Mason Greenwood thi season kalmeka ache tha khop maya inel na sang tundin muna hian goal som paruk khung to yen midang goal khung tur siam sakpo tumli anei to wa common season kalmeka forward ta chun ache tha ber te jingami ani nge hemi wang hen du tu po anei shrowa Liverpool team po adu zing an ron tel vele ta ane Chelsea lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta yen Bayern Munich atang kimin jai chu senglu antum thu puan ania kumsom ni pariat mi senglu tur hian amana po Euro makta doi somthum vel chu the chu anin huam thu puan ane Rosenir hian adu angchi player te chu amel chho tran to wa adu masaber atan antlar hung lam thuam chak antum na konga kimin jai lam hi an hoidon ta a ang hle Bayan lampo hian an defender hi chuatir an poiti lo thu an lo sei to wa Chelsea lama kan mu thut te po arinom Tottenham Hotspur lampoin ni jang khan thu thar an neya Liverpool team ne na seizom lo thin mai Jared Bowen chu sengnu antum thu puan ania West Ham ta na mi tangkai engtik lai po ne reng mai sengnu tur hianin sumpo the chonol anin huam thu an soi kumsom ni pakwa pa Jared Bowen po hian club dang zom apoiti lo thu asoi to wa West Ham United chua san hian Tottenham Hotspur lama kan mu thut arinom chho tran ta hle Chelsea lampoin ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta hin court of sight in atarlan dan chuan Atletico Madrid ta train Julian Alvarez su singlu antum thu tarlan ania Atletico Madrid nena Julian Alvarez singlu tur hianin amana po Euro makta doi za somnga vel chu the chu anin huam ni hin an soi Julian Alvarez in Atletico Madrid azom nuin ache chelo khop maya tum somriat pakhat inlan toin goal somni akhung tling der to anne City chua sana Atletico Madrid apan nu hian ache chelo khop maya City tanpo athatok je chukan hretlang ome Atletico Madrid ta phaichan pui to tak anne hemi wang hian Chelsea lamit atlung hle ni turangai ania aman atan po sum thanem tak the chu anin huam thu an soita Manchester United point ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta yin season kalme ka changkir te kar chu chordon ma se season atopuna an kotsar ni turatan Thomas Tuchel chu an mutai ber ni hin an soi tatlat mai Thomas Tuchel hitun din hona England team en Colin akhosame ka ala che chelo hle nge hemi wangen United mit atlung chho ni hin alanga Chelsea le Paris Saint-Germain te po lo en call to Thomas Tuchel hi United lama kan mu thut po arinom chho tran ta hle ole hate chin hatun romatan neri mai se thlir tu te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thuga soi tak meu ane like share le subscribe lama tan min an la pui le ta zel ola
tin hype kan han tiang chi te po khamin han ti sakle ta unla hype in me keu khan midangin anlo mole zel theina turatan kong poimo tak ania hype thiam lo tan comment section han thai phei tur awma in thai phei keu anga hype ti alo omanga chuta chon me tur alo omang khamin han ti sakulain chunga lom thu ka soi non le ane ole clear tu lamte thungai nom takte nei mo chaule zel kan tum don nia